Nĩ nditimũrano gatagatĩ ka maabitha borithi na aruti wĩra kĩganda-inĩ kĩmwe kĩa EPZ kũrũmĩrĩra mũrũngano ũrĩa ũtabanirio nĩ aruti aya a wĩra magĩteta kwaga kũrĩhwo mĩcara ya mĩeri ĩrĩ. Mũrũngano ũrĩa wambĩrĩirie na njĩra ya thayũ ũgarũrũkire na gũtuĩka nditimũrano thutha wa maabitha borithi kũgeria kũmaingata makĩhũthĩra rĩa kũruta maithori. Kũringana na aruti aya a wĩra matirĩ maramũkĩra mũcara wa mĩeri ĩrĩ na magĩcoka makĩamũrithio kuma wĩra-inĩ mũgarũ wa watho. Watoto wangu hawajaenda shule kwa sababu sisi hatujalipa pesa yetu. Manyumba landlord wamefunga. Mnataka tufanye nini? Hii siku ya Labor Day hakuna kitu naweza jivunia, hakuna kitu mtoto wangu anaweza jivunia. Maugĩte ũtuĩkĩte mũtugo wa imwe cia kambuni rũhonge-inĩ rwa EPZ kũhinga iganda ciao rĩrĩa kandarathi ya aruti wĩra irainĩkĩrĩra na magacoka kũhingũra werũ na kwandĩka aruti wĩra erũ. Uliingia hela EPZ zone, ukawa tukakufurahia, ukatuambia ya kwamba unatuongezea shift, ukatuambia kwamba unatuongezea kazi. Leo hii mfanyakazi wa hela analia, hajalipiwa SHA for the last 3 months, hajalipiwa NSSF for the last 4 months. Mogereire atĩ ngwatanĩro ya gũtetera ihoto cia aruti wĩra ya Kotu nĩ yamereire nĩ mekũrĩhwo mbeca ciao mweri mũhĩtũku, ĩndĩ kĩĩranĩro gĩkĩ gĩtigana kũhingio. Na mahali nimesimama hapa niko na machungu, na machungu yangu ya kwanza ni kwa kuwa Atuoli alifikishiwa ripoti ya kwamba hatujalipwa, na mimi kila mwezi nilikuwa nakatwa pesa ya union. Hiyo pesa ya union saa hii wamesherekea Vihiga County, ndio tusiwafikie tuwaulize pesa yetu iko wapi. Ivunizi kwa Labor Day wakati nyinyi mnasherekea, mimi sisherekea kwa sababu mimi niko na shida. Chebi ulituambia tunalipwa pesa, unatutetea kama mkubwa wetu. Atuoli ulifikishiwa ripoti ukasema tunalipwa. Siko wapi pesa? Siko wapi? Union sahi mko wapi? Rĩu nĩ morĩtie President William Ruto kũingĩra ndeto ino na marĩhwo mbeca ciao kuona nĩ maumĩtwo kĩhoto kĩao. Naomba rais wetu mwenye uko sahi Vihiga County, una address watu, unasema wafanyikazi. Mazira iko wapi wakati nimekaa miezi 2 bila kulipwa pesa yangu? Rais uko wapi? Ukanipromise ya kwamba ninaenda Singapore. Nikiandamana hivi siku ya mfanyikazi, kweli ninaenda Singapore gani? Kitu ya pili, Mr. President, ninauliza Chebi, hii bargaining agreement ina maana gani? Kwa sababu tulipokuwa hela, hii bargaining agreement imekuja mara 5. Harĩ aruti wĩra arĩa mahutĩtio nĩ thĩna ũyũ maugĩte marutĩte wĩra kambuni ici nĩ mĩaka 9 makĩenda macokeria mbeca iria makoretwo makĩrengwo. Nimefanya hela for 10 years na kufika wakati huu hakuna pesa ambayo sisi tumereceive. Imekuwa ya kwamba tutalipa pesa on 38 March. 38 March hatukupewa pesa yoyote. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.